Your birth is evidence that your purpose is necessary. Moredi, pelego ya gago ya laetša gore se o belegetšego sona se bohlokwa. You are born for a purpose. You are born for something special and different from others. A thing is to find yourself. A thing is to find a purpose. A thing is to find what you want to be in life. Moredi, o mpona ke robetšišwe ke patlame, ke re ke patlame ke malapo, ra lapiwa ra šoma, ra fa se le godimo. Yeah. So ke re o mpona ke robetše soko, gona letšatši le lengwe o tlo no tswalela mahlo a fihla. Hei wena wa tswalela saruri, mara fela ga mahlo a tswaletše, go nyaka gore ka mo pelong ka mo, o se ka ba le pelaelo gore mara ke dirileng mo lefatsheng mo. Ke be ke ka tšhoga, ditirelo tša ka ka di dira ka moka ka bojohle ke di dirile. A nna wa tseba ke reng, ke re start now. Ngwaneso o khutša se phoso, o nyaka gore o khutše, o te fela nka re o lapile wa khutša wa patlama wa robala. Mara e fela gopola gore dilo tše wena o di hlokang mo bophelong, dilo tše o nyaka go di bonang o di fihleletše mo bophelong, di fihlelle ngwaneso. Le Modimo go tšea go tšeele gore o dirile dilo tšeo o di nyaka, mara sentse re thoma gore re thoma mo, boom, re ya mo, boom, re ya mo, boom, re ya mo, boom, re ya mo, boom. Jwale le jwale, ga o no thoma ka gore ga o no thoma mo. Ntho nngwe le nngwe e na le nako, thoma mo, ganyane gannyane, ganyane gannyane, ganyane gannyane, wa be wa fihla mo o nyakang go fihla gona. Jwale ke re ngwaneso, pelego ya gago go ba gona mo lefatsheng mo, e tloga e le taetšo ya gore wena le nna re be gona, go na le se swantse gore re se dire, re se find out of the box, gomme re phele bophelo. Wa tseba gore ntho nngwe ke lemogileng mo bophelong, kere there's nothing that you will enjoy in life as long as you have success, as long as you are enjoying what you are doing, and then you will start to enjoy life. But when you don't enjoy what you are doing, then you will have a self-hate first, you will have a jealousy second, you will have a doubt third, you will have something go te tšela fase, you will feel small. Fourth, dilo tše nne tše e leng gore di tlo go dira gore o te nyatše le motho. Mara go tša action, even though you try and fail and try another thing and fail and try another thing and fail, at the end of the day, o tlo fihlelela ntho e nyakang, o tlo e fihlelela because laziness ga o patele, go tswafa go patele. Tshwanetse gore o no to hwetša se wena o se nyakang, then o tlo no feletša o fihlile mo o nyakang go fihla gona, because go dula
and then or something e tlotla o ntse o lahlela di-CV o ntse o lahlela di-CV and then o bona gore there's nothing e tlotla thoma ngwaneso o dire gore go direge mo o leng ka se o na le sone sona se senyane se o na le sone šomiša go sena selo kgopela ge e le gore se o se nyakang ga se seo o tlo se kgopelang thoma ka go sena selo o tla be wa fihlella go ne se se palama se pala rena batho modimo re file nto ngwe le ngwe file nto ngwe le ngwe re šote ka selo ga re šote ka selo so o se ke wa te fediša small wa te doubta wa te nyatša because you put your mindset into one portion of positioning opponent to what you have, or when you have qualification, and then while you have qualification you are looking for a job. Maybe you are not born to go berekela motho mongwe, to be an employee. You are born to be an employer. You employ other people to work for you. So ka yona experience o na leng yona, qualification o na leng tsona, that information, that knowledge you have, e hlakanye ka moka and start doing something that will benefit you. It's about benefiting you in the first place, and then it will benefit others secondly. So ngwaneso, go ba gona ga go mo lefatsheng ke ra wena ngwaneso, go ba gona ga go mo lefatsheng ke tšhupetšo ya gore go na le se se bohlokwa se o swantse gore se direge, go na le se bohlokwa se o swantse gore se direge, and bohlokwa ba sona bo ka se tšwelele bonolo, mare fela o swantse gore o te nyake, o te utolle, o te nyakišiše gore kana wena o mang, and then ka morago ga se ke gona mo jwale o tlo hwetšang. Ngwaneso, o share video mo fase mo go YouTube, o share, o like, o subscribe gore le di-video tše dingwe tše ke tlo di drop-ang di kgone go tšwelela, o kgone go di bona. Hit that bell, hit that notification, and then gore ke kgone le gore di-video tše dingwe tše ke tlo di dira di tšwelela.